Biyag ti tao. Roland pangaasim, di na kumapanahuan. At dan anak ta, kabaalam ka di timang panawlatan kada kami. Pasensya kan lira. Ngam sakti nagbidot. Kaya't kontag balbaliw. Ngam kasano kami matan kinidayaan na. Balasitangan ti anak ta. At dan nakam na. Ita kadipay ama panunot mo timang panaw kada kami. Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan kalira. Jakayam kabailan na ibati ni Viola. Isong agsubli ako na iti denana. Gapo ka di tadda kabailan da iti biyag. Idinto ta siya kat marigrigat lang. Saan kayo abay-bayan nga gina? Tulungan kay lata. Nga masapulapot de kon ti relasyon ta. Amamumat ni Viola. Ang mga niya tiramiden na nagtali na udak kada kayo. Ang di kagdanag, tadyak baybay anti pagrebengak iti anak ta. Pangaasim Roland, jak kabailan amapukaw ka kanyak. Siyak laangan ti Piliam, baybay amon ni Viola. Sana mabalin, Lira. Iso ala dingitag. Apay ngay apanawan da kamin. Di na kami kadin ipatpatag. Pasensya ka na, anak ko. Maawatam tumatlang, ti kayat asawan na ito ay mapaspasama kiti pamilya tayo. Ngam, apay ngay apanawan da kamin, Papa. Pasensya ka na, anak ko. Kasapulan. Isa sorry, anak ko. Mangan kayon, Mama. Husto daytan apanagsang-sangit yu. Tauraan niya pa'y taaramidan tayo. Talaga adin na tayo nasublian ni Papa. Tamas pinili na di babae nang amda tayo. Anak ko, jak ngamin ninamnama mapasamak ti kastoy. Kunak no agnanayon ti kinaragsak tayo asa nga pamilya. Ngam saan mat gayam. Kagurgurak ni Papa, Mama. Kastamot tan di babae na. Apay ang naramid na tikas jay kadata. Saan ta kadian na patagkan ko, ana? Di ka kumagsaw iti kasta anak ko. Nasakit lang para kanyak tinapasamak. Nga maawatak ni Papam. No siyak, Mama. Jak maawatan no apay nga imbati na tayo ni Papa. Iso akagurgurak. Ado nagundaway ti impaay ko kan Karolan. Nabayag mat apanawan anay lemlemeng yu ti panagdenayo iti dayja alira. Ngamtay kunada nga rudan, awan ti palimod adin tumay butaktak. Viola. Kinunak matenken ka idi, amang ampun talaangan iti ibilang tanga anak, taamok adi ka maipaayan iti anak. Ngam di mo matkayat. Gayam, sigudan nga daputot mo iti sabali a babae. Agiyaman ka ta di ka indarom. Uray kas kasano masyanak mo't iti dayja babae kan iti anak na. Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan ka, Viola. Kat pangaasim, tadi na kumalapdan amang suporta iti anak ko kanilira. Uray da lang ti may paay ko kadakwada nga gina. Sana bali, tadya kong subyan ni Lira. Makamuka. Ngamtay bukod mo akwartat usaram. Tadyak ipalobo sa kwartak matlaang taramatem apang suportar mo iti anak mo. Laglagi pam nga amin nga dakan ka naggapu amin kanyak. Tawan mo't ikarkarit mo kinabaknang mo. Viola. Pudno mat saan ka di? Iso adi mo kayat asinaan ka tamabutang kang agrigat. Ngam napuskul ti rupam. Tamaalam pa'y latag babae. Jak kayatan tiriribok Roland. Isa pang asim. Maudin day chay. Wan, ikarig. Pakawanan na kuma. No di mo kaya tagsubli ti kinarigat. Di mo ulitan ti inaramid mo. Mama, no marigatan kayo amang paadal kanyak. Mabalin mo't nga agsardeng aklatan. Jak ngamin kaya ta makita nga agbannog kayo, Mama. Kabaila ka na ko.
Dinaklatan ni kaskaso. Maikaw aklaan. Aging kakadiita kat diyo pa'y lamalipatan ni Papa. Naragsakan iti sidong ti babae na. Namimpinsanan alinipat na tayo. Ita, maawata ko no ape aso magmamanulang nga aldaw nga agawid dito'y balay. Tadamot gayang babae na. Di ka kumaagsao iti kasta anak ko. Amamlat taday chay. Mas daawak man ngamin kada kayo, Mama. Apay adiyo inlaban ti karbangan tayo kan kuana. Apay nga intulok yulatan ti panang panaw na kada tayo. Awan maaramida kanak ko. No di natan kayat. Di ta mabalin nga ipilit ti bagita kan kuana. Ala, di ta kuman pagsaritaan ti may papan iti dayta anak ko. Pang-asim. Adday ta kayo manan. Di manan kaya tapagsaritaan ti maipapan iti dayto abanag. Ala, maturog ka kiti anak ko. Rabiin. Nakaturugan ti anak ko. Aging ka ita. Di na pailaan mo ti may papan iti kinatao na. Ti kinatao na amay salagayam nga anak iti ruar. Naimula iti panunot ti anak ko. Ada kami ti pudno a pamilya ti amana. Ket ni Viola ti kabit. Kasano day tuyan? Anya ti pamayak amang ilawlawag iti amin iti anak ko. Sigurado agumura. Ket amang ano anya ti aramiden na. Tiyak kayat nga grebelde ti anak ko. Tiyak mo ti rumbang nga aramidak. Kumusta kayo matan kini Ma'am Diana? Kas di lata Agtintinulong kami lata para iti panagadal ko. Ta pinanawan na kami matan ti amak. No kasta, saanan ang nagsubli kada kayo ti amam? Saanan, Jean? Simurot nga minan iti babae na. Kat saanan na nagpakpakita pa'y kada kami. Diana? Imbagkit ti atay inutan na maliplipatan ni mamati inaramid ti amak. Ngamsi ka, madlaw adi ka pa'y nakalipat. Ay, Di mo ka di pinadas nga inawagan? Kumusta ang latamat awan ti rason tap na awagak pa'y laang. Amang ano tay babae na lang ti makasungbat. Kan may sa, awan panggap ko dumawat iti tulong kan kwa na. Itay pa'y ngagbusbusin na dahito alugan dito ayan ti waiting shed Asino nga tati busbusinaan na? Jakmat ngamin malasing ti tao iti unag tilugan. Tatinted ngamin ti sarming na. Jane? Sir Roland? Umasidig ka, Jane. Uwan, sir. Ay yamanak na naranaan kamatlangan ngagmay maysa. Umay ka diti unang tilugan, ta dito'y tangag sarita. At na napatag ngay magakin ka. Pasensya ka na. Sikati na sitgak, ta amok anasingad kayo nga gayam ka ni Diana. Agtalakakan ka. Sir. Kaya't ko ti tumulong para ti panagadal ni Diana. Kaya't napanunot ko ababain kan ka, matulungak. Ngam pangasim, ta di mo ibagbagakin ko na ti panagsarita ta. Sir. Mangtedak iti kwartakan ka. Kaya't pagparangam asikat ti mangtultulong kan ko na. Kasanon no maamon na, sir? Saan? Awan to ti sabali apakaamuan na iti daytoy. Malaksid no ibagam. Amok matket di ti mangidulin iti sekreto, sir. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. Ape anak kapanimid ka? Adda ka di parikot mo? Kasano? Ag-finals manan. Ngam kurang pa'y tayo na urnong mikan ni mama apagbayad ko dito'y pagadalan. Si Kangay, nakabayad kan? Wala. Ngam no kayat mo. Pabuludan ka pa'y laang. Amumot nga awan pangalaak iti pagbayad ko.
Kan may sa pangalaam ko maiti kwartam ngay kat amukmat nga eksakto lang nga allowance mo ti kwartam. Ha? Eh, kwa. Adda part-time job ko iti online. Ha? Imbag man, tama isa par mo pa iti ag part-time job. Wala. O anya, pabuludan ka, kayat mo? Nudyak mabayadan ngay. Di ka kadi madanagan, ta saan ka mo't asingiran. Di uray utang kalimutan kat mabalin. Ha? Sigurado ka? Wan, ala, di kan agparikot, wan. Siya kun ti makaamu iti bayadam dito'y pagadalan. Di yun pagparikutan ti pagbayad ko iti pagadalan, mama. Ngamin, pinabulutan nak ni Jane agayim ko. Anya, ay kat dasaya at ngarud ano kasta anak ko. Sapay mariribo ka na ko namang pampanunot. No sa dino ti pangalaan ta iti kwarta. Di yun pagparikutan dayta, taadan pagbayad ko. Alang arod, kat di ka madanagan. Yurnungak ti pagbayad ta iti gayem mo. Ta nakababain mo't no saan ta mabayadan ti utang ta. Sir, naitod kun kin ni Diana tay pagbayad na iti pagadalan. Agyaman ak balasang ko. Ala, kasdila tangarudan ti aramidan ta, tapno awatan na ti kwarta. Tanusyak ngamin ti mangyawat iti dayjay. Sigurado adi na awatan, takaguranak ti anak ko. Mama, aldawan, di kay matla bumangunan. Ay, medyo madit ibagbagi ka anak ko. Naarbisan nak ngamin iti kalman. Ala, kunakmat na diyo baybayan ti bagiyo. Diyak kayat ngagsakit kayo, mama. Agimbagak matlaang anak. Pasensyakan. Diyak nakaluton iti pamigatan. Nakaluto akon. Nanganak pa yan, ah. Kat mapan ka agiskwelan tamangan numaladaw ka. Diyak kayat apanawan kayong agmaymay sa dito'y balay, mama. Di nakpakadanagan anak ko. Maimbaganak matlaang inton madamdama. Yen na naklabasit. Tamangan nubannog ko laang daytoy. Sigurado kayo, ah. Sana bale, sa paag to ti agawid apaman ama dismisak, mama. Apay ngagdardaras ka, Diana. Kun apay akas lamadanagan ka. Ni mama, maululaw ka no. Ipan ko di ospital. Anya, nukas na, kuyugan kan amapan iti ospital. Agyaman nak Jane. Ngam kasanon ngay numakonfine ni mama. Pangalak nga iti kwarta. Sapay imbayad kundi ti pagadalan di impautang mo kanyak. Ay na, di mo pa kadanagan dayta. Tikit di pan naka-ospital ni mamam ti una apanunutan. Maidiskitaran ti kwarta. Agyaman ak manan, Jane. Dakkel ti may tultulong mo kanyak para iti aginak. No pa'y anayo ak iti sinong da. Okay, kumustan ni Nanam Alira? Nasaya at mutan, sir. Nakarwaran iti ospital. Dakkel at tulong tay kwarta nga itadyo. Mangdadak manan iti kwarta. Atoy. Nagadun ngay, sir. Wen, tamangala kamutan iti kwartam dita. Ay, nakababain pa yun, sir. Alagit din, awata mo. Agyaman nak nga rod, sir. Sana bali, itad ko amin dayto kin ni Diana. Jane! Ni Diana, sir. Anya ti kaya tasoon day toy? Oh. Apay akadwam day tatao. Diana, denggan na kuma. Diana, anak ko. Di nakawagan iti anak. Tamanipod iti pinanawam ni mama. Linipat kamutan nga amak. Ha? Isu ka di ti pagtataudan ti kwarta ngayon inted mo kanyak, Jane? Di kaglibak. Nakitak ti panangtad na iti kwarta kan ka. Pakawanan na kuma, Diana. Diyak mo't mapagkadkadan ti amam. Nang runa kat makitak amarigatan kayo nga agina. Nang runa idi na ospital ni Nana Lira. Inikan nak iti kwarta nga itad ko kano kada kayo. Tapno adabos-busan nyo. Apay ang nagilimod ka kanyak, Jane. Ala, kwenta amin nga niintad na kwarta kanyak. Ta isublik mo't lakan kwa na. Diyak kasapulan ti kwarta na. Saan kumamot akas ta, Panunutom kumatiinam. Marigrigatan amang isaksakad iti panagbiagyo.
Di mo pagariyon tigura iti kaunggam. Naggapgapwam manen. Viola, di mo't adda tulagan ta. Asustentwak ti anak ko kanilira. Ngam di ka madanagan. Taagga po iti mismo abulsak ti itid ko akwarta iti anak ko. Rombang laang. Tadyak kayat agarawan ti kwartak. Di nak mababalaw no apay akastuyak, Roland. No kumata di naklinuko, di saan kumaana po ka o ti panagtalikukan ka. Saan agaputagul uli makaklatan kat jakon ammo dagiti araramida mitiliklikkudak. Pakawanan na ko, ma, Viola. Mabutang ka nga agrigat mananan niya. Iso akasta una pa nagpakawan mo kanyak. Dahil ta kanila ta akanayunan ti sinsidir mo kanyak. Mabalin matkat awaya-wayaan kan. Ngamne, dahil talakawas mo nga insuot mo ti alaam, Roland. Malahos ton. Sa bali manan tinagturturungan ti saritaan. Diana, anya ka diti aramidan ta dito'y balay da papam. Kinunakmat kan ka nga isublik ti kwarta nga inted na. Adda nagutangak, Jane. Ingkarigatak timutang iti kwarta. Tapno dala pagbayad ko iti kwarta ti amak. Apay lang amin. Saanin, Diana? Addamat gayam kabailan ti kabit na. Dakkel ti balay na. Isumat lagayam at inalikodan da kamin. Tabak ng gayam tinangisukatan na kada kami. Anyat masapol yo. Siyak ni Diana. Ti anak damamak alira ken papak arolan. Anya. Apay, anyat masapol yo iti asawak. Umay ko isublitin inted na kwarta. Tadyak kaya ti makautang iti na imbaga nakam kan kwa na. Siguro, naragsak kay tan. Tasika ti pinili ti amak adenaan na. Naragsak kan. Tadda dinadaal mo a pamilya. Aniya. Ha! Nagpuskol matan ti rupam amang ibagay ti kasta. Si kapay nga nakitirwar tinaturad amang ibagay ti kasta kanyak. Ha! Jay inam tinang dadal iti napinta sa relasyon may ti asawak. Tanakikabit iti amam. Anya? Ala, pumanaw kayon. Tadyak kaya tamakita ti panagrup-rupayo dito balay ko. Mama, kasano na pasamak ti kasyay? Anak ko, pakawanan na kami kumaiti amam. No nagilimod kami kanka. Pinagparang miada kami tiligal nga agasawa. Ngam sana po no dayta. Husto timbaga ti asawa na. Nagpaayak idi kas babaunan ijay dakkel abalay. Kat nasikugandak ti amam. Agasawa da idin kin ni Ma'am Viola. Anya? Nabayagan nga inkid-kid dawak iti pamakawan kin ni Ma'am Viola tinapasamak. Nga maawatak no apay nga aging kaita. Kat nasakit pa'y lang tinakam na kada kami. Nang rona kat adda ka nga anak mi. Nagden na kami iti limad iti amam. Ngam naamuan na dayta. Iso ang agsina kami matlaang. Ngam ita. Maaklon kong tigasat ta. Asaan apara kadata ni papam. Tadakit nga rodim mo na a pamilya na. Arumbang adenaan na. Naimbag nga orasyon, Nana. Ha! Si kamanan. Di mo't binalagan ka na di ka nagpakpakita dito balay. Diyak kaya ta makita ti panagruprupam. Si katibunga ti panagbasol ta sawak. Ma'am, pagkawanandak ko ma. No nakapagsauwak iti sana nasaya at kada kayo iti kalabas. Kat pakawanan niyo kumamad tandag iti dadakkel ko, ma'am. Langro na iti inak. Amo ka napasaktan da kayo iti kastaunay. Isa siya kung tagkid daw iti pamakawan para kadakwada. Agpakpakaasiak, Nana. Pagkawanan niyo kumandag iti dadakkel ko. Ma'am Viola. Lira. Sa anak ama o mangagkid-kid daw iti pamakawan mo. Ma'am Viola. Gapo iti nagbasulak kada kayo. Agparinto mga kiti sangwanam, Ma'am Viola.
Ala, tumakder ka di talira. O sige, napakawan kayon. Amok nga damot nagkuranga kiti asawak. Tajakket nga rod may paayani ti anak. Iso abay-bayan yun dayta. Bumakot akon. Kat numabalin, jak kayat nga adda ka apak. Nga adda ka gurak, wano manggurgura kanyak. Iso sige, lipatan tayon tinapalabas. Mga barwanan tayo amin. Ma'am, agyaman na. Ma'am Viola, nupay tartari kagaya ka mabukal kumamanan ti pamilyami. Maawatak itan ti amin. Nangruna ti marikrik na ayo. Jakmet kaya ta bumakit kayong agmay maysa. Sana bali ta adagmet na nakadkadwa ni mama. Iso nga agtalinaad ni papa iti puderyo. Well, Viola, jak kaya ta panawan kang agmaymaysa. Saan nagapoy ti kinambak nang mo? No di kat gapo ta amok nga agmaymaysakan no panawan ka. Kaya't ko asulnitan ti amin na nagkurangak. No pa'y di ta naandaan iti anak. Agyaman ak nga rod no kastarolan. Kat pasensya kan. No agkakasakit na sarita ti kanayon nga ibagbagakan ka. Bunga lang ti sakit tinakam ko dagichay. Kat si kamat Diana, iha. Nawaya kalat nga umay dito balay. No kaya't masarungkaran ti amam. Kat no ada ka sa pulam. Di ka kumagbay na mangibaga. Tas idadaan kami iti ama mamang tulong kan ka. Oh, agyaman ako, Nay, Ma'am. Biyag di tao. Jimmy, lakay. Agriing kan. Anyat orasan. Janalin. Alas 7 na. Agriing kan. Ta-schedule ti dialysis mo ita. Uwan gaya man niya. Naimbag ta rin ni Ingnak. Bakit? Ala, agmurmuray kan. Tain nakagidasaran iti pamigatan tayo, Jimmy. Lola, napananda na ng kantatang. Napanda iti doktor, apok. Schedule nga binti dialysis ni tatang mo ita. Nakaturog ka pa'y itay pimanaw da. Ay, agimbag kuman agamin ni tatang. Tapno saan dan amap mapan iti doktor. Wen, agimbag to, apok. Pagimbagan ni Apo Diyos. Saan samat adangdanggan ni Apo Diyos ti kararag ko, Lula. Kanayon ko gamin nga ikararagan ni tatang. Ngam apay ngay ngahan nga agim imbag. Agimbag to, apok. Saan aga po taing kararag mo kat masungbatan agagos. Iso adi mo sasawan ti kasta. Wan, Lola. ala, umay katagar mo sarkan, apok. Mapantan ijay kusina. Jimmy, rumarak ha. Mabati kayo man nanditi balay. Papanam ka di. Bakit? Nag-text di kumari ta maestra. Tangdanan na kanong aglaba. Isupay ti tangdan ko lakay. Nukasta. Saan ka mapanaglako iya paling kita? Saan man? Mapanak to ano malpasak ang aglaba. Nabanbanog kanton Bakit? Kabaalak, Jimmy. Ura niya klase ti trabaho. Sirkak. Gundawayak ta napigsaak pay. Oh, apay nga gluha ka. Pasensya ka na. Bakit? Saan ko makasto sa lunat ko? Siya kumatagtab trabaho. At daka kumalang dito'y balay para luto. Para aywan iti anak ta. Pangaasim, hindi ka kumagsangit. Laki ka. Rumbang lasi ka tagbalin anatibkar. Pasensya ka. Diyak kabalan alam ng ti agsangit.
Tunggal makitak ti panagrigrigat mo. Bakit? Sana siya ti panunutan. Kabailang da ito eh. Para iti panagimbag mo. O sige tani aldawan. Rumwara kon, Jimmy. Agawid akon, tanakalaba akmatan. Inakbiit kita anta asawak. Saak tumapan agla ko itinatan iti ini. Papanam, Jonalyn. Ha? Agawid akon, Tata Rohel. Umay kalumuganan. Tani, adayo pa iti pagnam. Ha? Ay, saanan, Tata? Exercise kun da ito eh. Umay ka gid din. Mabain ka pailaan. Umay ka. Ah? Sige nga ron, Tata. Kumusta niya asawam, Jonalyn? Kasjay, agpapaagas lat Tata. Mamidwa iti makalawas ti dialysis na. Ay sus. Kasi kamot nga ron Pangalalaan nyo nga iti kwartayo. Kit makilablabada kamot lang. Kwa, adahen siya pagpatpatulungan mi. Ngam, saan nga amin kat itagda. Adalat tamat gastusan mi. Iso amasapul nga agsalukagak Tata. Mapanak makilabada. Kalpasan na, mapanak aglako itinatang nga angkat ko ili. Ay sus. Kaasi kamot. At tinasayat. Mapantabi iti balay. Ha? Apay, Tata? At daitid ko abagas. Gandad dumapay. Tulong ko kada kayo. Ha? Ala? Nakababain, Tata Rohel. Awan ti rumbang apagbay ng kanyak. Kas kalasabsabali. Agkakalugaran tayo. Isu arumbang lang agtitinulong tayo. Awan ka di pa ni nanang mo, Kulin. Awan pa'y tatang. Nangan nga tan ni nanang mo. Jak amu tatang, baka aglablaba pa'y laang Kaasimot ni nanang mo. Kaano nga ta nga agimbag kayo, tatang? Dandanin, anak ko. Idi yu pa'y lang nga ibagbaga nga dandanin ngam nagbayag ngay. Ha? Ada tao, tatang? Amangan no ni nanang mo daytan, anak ko. No kasta, saan ka na mapaniyiili, Jonalyn? Saanan taldawan lakay. Sana bale, adengtid ni Tata Rohel ang bagas kan groceries. Kan nangtid pa iti kwarta. Tulong na kano kada tayo. Ha? Jakla yung pagkarupan na singpot gayam ni Tata Rohel. Naimbag man? Bakit? Wan, kat sa paak kano ti mapan ijebalay da inton bigat. Ilaba kano. Kit un di ka una agbambanog bakit? Dahil ka ba alam alabaan ti awatan? Wan, may mayat kit di ano ado ti labaak. Tad ado ti tangdan ko lakay. Oh, at tititangdan mo ang naglaba, Jonalyn. Ha? Ala, nagdakkal unay da ito'y Tata Rohel. 2,000 mat da ito'y. Wan, tulong kundi daduma kada kayo. Ala, nakababainan kada kayo, Tata. Di ka agbabain. Takas iti kanayon kung nga ibaga. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. Iso ano adda ka sa pulam. Di ka agbain nga umasidag kanyak, wan? Agyaman ako unay, Tata Rohel. Nakasingsingpot kayo kada kami. Ha? Ninanang, apay nga ta. Kakitain ba kahit? Amon na niya ti mapaspasamak kinkwana. Wen, mabitla ang arod. Nagsakit unay ti tiyan ko. Agrikos ti sakit naging kay ti sikat kan bukot ko. Mawalawak pa ikit din anak ko. Ipan kayo ni ospital, nanang. Saanan? No ipan ko nakatanya nga rod. Awan gastusan tayo nagpa-ospitalak, anak ko. Saan nyo panunutan ti kwarta na may diskitaran day ta, nanang? Mabitlaan, inak mga yabi ti pagluganan tayo, nanang. Ha? Ni Tata Rohel? Apay nga ta?
Hello, tata? Ada ka di wayamin ton bigat, Jonalyn? Ang, kwa, Diyak pa'y masigurado, tata. Amangan ngamin numakonfine ti inak. Agsakit ngamin ti tiyan na. Anya? Bukas ta, ada kayo dito ospital. Ada kami pa dito balay, tata. Inak pa'y lamang ayabi ti pagluganan mi. Itaray kay di ospital ni nanang ko. Siya kung di mangitulod ka na kayo, Jonalyn. Urayan da, tumaya ka dagos. Bye. Ha? Nanang, itulod na tayo kano ni Tata Rogelio di ospital. Kumusta ni Nanang? Bakit? Maopera ni nanang. Tada kano ba to iti aprona? Anya? Iso arumarak matla adagos. Inakagdiskitar iti kwarta lakay. Pagdiskitaram na. Bakit? Kumporme ditan. Sursurak amin nakakabagyan tayo. Barang pautangan dak. Ay, sos, nairanamot nga awanan kami kaanakan. Adda nga min naggastusan may. Pasensya awan maipautang ko kaanakan. Ala nga rod, agyamanak ulitag. Pasensya kan sapay ko matamawatan na kaanakan. Wen ulitag. O sige, mapanak pa'y nga rod. Nilaang ng Tata Rohel tinamnamak. Sinursur ko amin na nakakabagyak. Awan tinaipautang na kanyak. 5 gasutla ang tinadiskitarak. Diyos ko, sapay lang ko matada mautang ko ang kwarta. Awanan ti ang mga sitkan. Iso at tulungan na kuma. Apo. Jonalyn, Tata Rohel? umay kalumuganan. Uwan, Tata. Mapan ka di ospital. Apay ang magmagna ka. Kwa, nagkapuak ngamin itayan dagiti kakabagyak, Tata. Napanak nagdiskitar iti kwarta. Awan mat na itibda. Maopera ngamin ni nanang ko. Anya? Ay sos. Kunak matkin ka. Ano adda ka sa pulam? Di kagbain nga masidag kanyak. Tata, Ala, agdiritso tayo di bangko. Tay nakmangirwar iti kwarta. Tay kan kay ti busbusin nyo di ospital. agyaman ak, Tata Rohel. Ikarig, agbayad akto. Barang makasapul akton iti permanente at trabaho. Tapno makabayad ak kada kayo. Nangalaam iti kwartam, anak ko. Pinautangan nak ni Tata Rohel, nanang. Ay na, mailumlum kan iti utang, anak ko. Pasensya kan Diyak mat ninamnama akas to iti mapasamak kanyak. Ala, sana bale, tandan busbusan tayo a kwarta. Sapay dialysis man ang asawam intun bigat, anak ko. Wen nga rod, agawid ak intun bigat, tay nakipadialysis na asawak, nanang, ha? Wen, anak ko. Ay, ingka kitaan nagiti agamam. Saan na bale? Agdamot nagiti nurse amang bantay kanyak diti ospital. Pasensya kayo pa'y laang nga rod, nanang, Panawan kayo. Angam agsubli ak matla adagos. Apaman ang maipadoktor ko ti asawak. Hello, Tata Rohel? Umay ka dito'y balay, tadaited ko ken ka, Jonalyn. Ha? Alam, tinayon tinted ko a kwarta. Sige, Tata. Agyaman akmanan, ha? Okay, bye. Urayan ka, Jonalyn. Uwan, Tata. Naimbaglakit din tanda ni Tata Rohel amang tultulong ka na kami. Papuskuli kung tirupak nga umutang kankwana. Sana bale, taisumot ti mga idijaya iti tulong na. Adto'y ti kwarta, Jonalyn. Ha? Nagadumot tanday ta, Tata? Wen, tapno at na reserva makwarta. Tamok nga ado ti paggasto sa mita. Tata, adon ti utang ko kada kayo.
Madanagan nak. Ang mga numarigatan nakto nga agbayad. Saan mo nabayatan dayta, Jonalyn? Basta... Ha? Kinapudno na, Jonalyn. Agayatakin ka. Ang di kagdanag. Tasaan ka nga purahin ang mga klon kanya. Tamo ka pang panunutan ti asawang. Saan ka nga problema iti kwarta nung makirelasyon ka kanya? Tata Ruel. Ulitak, saan ka nga purahin ang mga klon kanyak? Basta'y karim nga paman ang matay ti asawang. Makiasawa kan kanyak. Ipay ko amin na kasapulan nyo. Kaninyo, pagbayad iti dialysis ti asawam, ken pagagasti na. Isungag panunot ka na imbag, Jonalyn. Diyos ko. Itapay laan. Agkidawa kon iti pamakawan kan ka. Tasigurado ang makabasulak. Nututupak ni Tata Ruel. Pakawanan na kuma. Apo. Nila Tata Ruel ti amok ang makatulong ka na kami. Kaya't ko pa'y ngagbiag iti napaot ti asawak. Kastamat din iti inak. Iso pakawanan na kuma. No daytoy laangan ti amok awagas. Tap nagtultuloy ti panagpaagas ti asawak. Daytoy ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Nanang, nalpas ka ka din nga nagkararag. Uwan, anak ko. Kunak man o nakaturog kan. Ur-urayan ka nga agid dadlitoy abay mikan ni tatang. Ala, maturog kan anak ko, wan, tanirabiin. Amangan numalukag ni tatang mo, naimas titurog nan. Wan nanang, agin narakop tagarudan Kailiw kon maarakop ni tatang. Agungat matgamin no arakupag, nasakit ka no. Maawatam ko mati amamuan. Anda nga minrikrik na anasakit. Wan nanang, Ala, maturog ta nga roden. Good night, anak ko. good night nanang. Napulingan kayo kadi? Ha? Apay? Naglalabasit ngamin dagiti matayo. Ha? Bye-bye am dagita mata, Jonalyn. Amun gayang. Ato iti kwarta. Agyaman na, Tata Ruel. Basta titulagan ta, intun matay ti asawam. Datatiag din na. Jonalyn, kasarsarita ka. Ibagam no di mo kaya. Ta isardeng ko magtantimangtid iti kwartakan ka. Kan singirak tininted ko kan ka. Bayadam amin dagijay, no di ka umanugot iti kondisyon ko. Sige, Tata Ruel. Umanugot ak. Oh, thank you. Ikanak man nga ron iti bonus, Jonalyn. Anya a bonus, Tata? Uray, agagla iti muging, wenno iti pingping. Mabit lang Jonalyn. Importante ito'y awag ko. Tata, agawid ak matentaro-rayan da kay Jabalay. Okay, sige. Ingat ka. Sige, Tata. Hello! Agyaman ak. Aday mawag kan kwa na. Nailisi akit ipagbasulak. Naimbag kayon, Lola? Saan ba'y, apok?
Kaup-opera, iso anak kapsutak pay. Ala, kaasi kayo matkan ni tatang, agsaksakit kayo nga duwa. Da kami kan ni nanang kat saan. Ay, kat, pagyamanan tayo iti Diyos at nasalunat kayo kaninanang mo. Tano agsakit tayo amin. Kasano tayo ngayon? Kapi kamat gamin nga kapi, Lola. Madinsamat ti ka na yun nga kapi. Naira nala siguro ta kape. Aywan, ingka itayan itatang mo ta mga no at masapul na. Nakaturog. Kaya't ko nga arakupan ngam agungat mat tanasakit ti bagbagina. Ay, kaasimot ni tatang mo apok. Iso nga awawatem no kasjay nga agungat wan. Ado nga minti na sakit arikrik naan na. Wan, Lola. Ay, awan pa'y langmot ni nanang. Ala, uraya mon. Ta sigurado apaawi den day chay, apok. Nayawid ko ni nanang diti balay, Jimmy. Maasikaso kan mabantayan ka manan. Aywan, ti salunat mo. Bakit? Di ka unay agpampanok. Wan, di nakpakadanagan. Napigsaak. Kita mo, nagdadakkel tupay dagiti muscle ko. Umun-unegan dagiti matam. Gapo iti puyat. Ken banog dayta. Nagngisit aglawlaw dagiti matam. Ay na, saan man natila madmadlaw mo kanyak lakay? Natural nga eyebrow dagitan. Anay ko, agsikal manan ti tiyan ko. Ha? Nagtumar ka magtaniti akas mo. Di na mangyarod dengganan. Bakit? Anay! Kasano, di ka mat ngamin mangan. Mangan ka ngamin, uray basit laang. Pati tayong blender ko aprutas, di mo matinuman. Saanin nga mo nagtitaroon kanyak? Bakit? Kaslawan pa'y pigsakon nga agtilmon. Ipan kun saan. Saan ka di matakas na tibagbagam? Patip ka ram ti pakinakam mo. Natipkar ti pakinakop ko. Talaga nakapsutan ti bagik. Uray kayat ko pa'y ti agimbag. Saanin ang mapalin? Imbag ka pa'y, Jimmy. Di ta mapukawan itinamnama. Tatang, kunan ni nanang, bantayan kayo. Tanapan gimatang iti agas yu. Ha? Apay amay may sa tikit kitaan yu. Di kayo pa'y agkiram nga pulos. Tatang, mangmangagdak ka di. Tatang, agkuti kayo Nung nakaturog kayo, apay nga nakamulagat kayo. Nakanganga kayo pa'y. Di naksamat mangmangag ni tatang ko. Gunggunak man. Ha? Naglamiis ni tatang. Ulasak baka malamid. Ha? Kaslahan mo't nga agang angus. Igamakman ti tiyan na no agkut-kuti unuhaan. Ha? Saan nga agang angus? Hala, natay ka din ni tatang ko. Natayan ni tatang ko. Hiram sa Diyos ang Naitabunan ni Jimmy, anak ko. Uwan, nanang, ti amok.
agpaot pa iti sidong tayo ti asawak. Ngam, saan mat kaya man? Awanan ni tatang ko. Kailiw ko ni tatang nanang. Ala, anak ko, di ka nagliday, Juan. Agin inanan ni tatang mo. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Naragsakan iti sidong ni Apo. Ha? Naimbaganan, nanang? Juan, anak ko. Awanan ti sakit amarikrik nana. Addan iti sidong ni Apo Diyos. Nagpatinggan ti panagrikrik at ti amam. Awanan ti marikrik nana sakit. Naginanan ni tatang mo. Ha? Ni Tata Ruel. Iso ti umawawag. Maputbutangak. Ambuklatan ti bagana. Diyos ko, tulungan ako. Isurom ti rumpang aramidag. Diyak kaya ti kondisyon na ngay bagbagana kanyak. Sumbataklatan. Hello, Tata Rohel? Anya nga, Jonalyn. Naitapo ng ti asawa. Umay ka kadisukunan ng ditabalayo. Kwa? Wano, sikante umay dito ay. Sige. Siyaklatan ti umay di Tata Rohel. Okay. Di kan mangalay ti badong. Tataginatang ko akawis mo. Pasi ka na itis, dagiti ginatang ko. Tagdalin na itkamot lang, dito'y balay. Sige, agrupot ka nga ronan. Tanwag babawi ka, iti nagtulagan ta. Saan lasi ka tidakas kanya? Agraman pamilya. Diyos ko. Tsaka mo, noom no da ito yung aramida kung ano saan. Mabuti nga kitipang ta ni Tata Rohel. Tsaka kaya ta may raman ti pamilyak. Diyos ko, tarabayan na ko ma. Iturong nakiti umno adalan. Di mo ipalubo sa may sagmakak. Kastamot ng ti pamilyak. Asitega ko ni ti balay na Tata Rohel. Ha? Nagaduti pulis iti paraangan na Tata Rohel? Matandak. Ditak pusasan. Ditak ibalon. Diyos ko, pinusasan da ni Tata Rohel. Apay nga ta. Anya di ko na yun ang nagyo iti news nanang. Ni Rohel apagot utangam. Drug pusher matgayam. Ha? No kasta? Isumat lagayam ang nagado ti pulis ije balayda. Pinusasanda ni Tata Rohel. Ay, illegal matkayam ti pagtataudan ti nagado a kwarta na. Diyos ko, agyamanak. Inlisi na kiti mabali na pa kay makak. Agyamanak, Diyos ko. Biyag di tao. Anya ti plano yu itatanalpasan ti kalay sayo, Ivy, Michael? Agawit kami kini Ivy ije balay, mama. Dalat na kada kayo dayta. Karbangam dayta ta asawa mong ti anak mi. Agyaman nak tamaawatan da kami, mama. Kat, pag naidan yung nga rod, ije balay yu, Michael? Wan, mama. O sige, ada kayo dayta. Sinaga na akong ti kastoy ang mapasamak. Iso ang maawatak. Talaga kasta ti anak a babae. Iyawit ti asawa na iti balayda. Di ka egdanag, mama. Kanayon da kayon to asarungkaran diti balay.
Okay. Namnamaag na ita. Sapay la ko mga ron, tag na nayon ti kinaragsak yo adwa. Bindisyonan ti apo ti panagdan nayo, akas agasawa. Agyaman kami, Mama. Nagkasarda na dagos. Sanda pa'y unay nga gamam mo. Nasaysayatan ti kasi dya, itamang numailaw anda, tatang. Una, ang sanda pa'y nagamam mo anay mbag. Makabulan sa langan nagnobyo da. Ay narigat ikas jay. Kas dalagap apura nagkasar. Tatang. Apay, amudan ay ati ugali ti tunggal maisa. Madlang matkit diya na singpat ni Michael, tatang. Agpadada profesional. Patsag nga kalaan da. Tanawada ti panagpampanunod da. Ay sos, di mo sawan ti kasta. Tauray sika. Saan mo pa yun ay nga amaw dyan manugang maaw? Naala, italag tayon iti Diyos ti amin, tatang. Ikararag tayo laangan. Asapay la kuma. Tagbalin anaragsak ti panagdan na dagiti apo ko yun. Nakadasaran ni Mama, Michael. Manganta yon. Wan papa. Ningay Ivy. Rimwarin masapa ka no asumrag iti opisina da ita. Tado ti aramiden na. Nangan ka din, papa? Saan pa manganto ka no ni Jerwar. O sige. Mangan tayo nga rodan, papa. Apay narabyan ka asim mangpat. Kat nagsapa ka Rimwar. Ado tinaramid ko di opisina. Kastalatan na ka na yun. Basta agsaw ka. Trabaho. Opisina. Anya nga ruti kayat mga isungbat ko. Di na pa yun maisaganaan iti kawas ko apag sukatak no kasdya sumangpuetak. Di na may dasaran iti agsapa. Tanagsapa kamot arong rumwan. Natural. Mangup opisina ti asawan. Saan ka housewife? Ket, tumangsit kan? Ibagbagak lang ti pasad ko kas asawang. Oy, di naksungbatan iti kasta. Asino ka ngagsaw iti kasta kanya ka? Asawa ka lang, Ivy. Di mo lang ang ti pasad ko iti biyag mo, Michael. Talaga mat adi ka paatiwan niya. Diyak lang pagaro pa kasta ti ugalim. Nagngatugayam ti pride mo. Kasano? Nagsakit ti pa nagsasaom. Di mo pa'y panunutan mo't numasakitanak wano saan? Awan panawon ko amakiapakin ka. Di ta ka manlangan. Adapay kanyak! Tasaan na ka narwa mamakiapa, Michael! Umayak man, Mama. Oh, Ivy anak. Sumrak ka. Agyaman nak, Mama. Kumusta ka, anak? Kastoy, mayat na tamat, Mama. Oh, natamnay ti sungbat mo, iha. Jak amo, Mama. Jak amo ti isungbat ko. Iha, ada ka di parikot, di panagdanayo ka ni Michael? Jak laing pagarupa kas di gayam ti ugali ni Michael, Mama. Ugali na nga? Jak kuman rebengay baga daytoy. Tabiyag mi nga gasawa daytoy, Mama. Awan sa bali apang iyo pa nakiti parikot ko. Anya dayta? Ibagam, barang makatulong nga. Grabe ti kinangato ti pride ni Michael, Mama. Anya? No kasta? Agap-apa kayo? Talo aldawon asan kami nga agsarsarita, Mama. Anya? Imbag ano saan nakakapkabilan? Saan mat kiti, Mama? Amo na mat amadaksan no aramiden na dayta. Grabe ti kina-high pride na, Mama. Urnusan niyo ano, anya ti saan niyo apagkinkin na awatan, anak ko. Kano kasapulan asikat yung pakumbaba? Saan, Mama? Jak pulos maaramid dayta. No aramidok dayta. Dumakkel ti ulo na. Isu at tirumbang ang mga ayaw kanyak. Di urag sina kami. No saan nga agbaliw, Mama? Anya?
Pagsaritaan nyo ang naimbag ti sa nyo pagkinkinawatan ka ni Ivy, Michael. Nagdarasudo sak, Papa. Nagkasar kami adagos ka ni Ivy. Diyak ninamnama alabanan nak ti asawak. Natangsit ngayam. Iho. Ti kayat na. Siyak ti agkurno kan ko na. Di urawan mo ta. Pag anok kumangay. Ibabakit din ti pride ko. Anak ko, saan na pa kaibabaan ti pride taramidan? Tada kayo umitlaadwa ti agsarita. Da kayo lang ti makamo iti saan nyo pagkinkinawatan. Jak tumaaramin dahi ta, Papa. Amin ang nagbalin a girlfriend ko. Isula ang tikas jay. Malala. Agyanak ititinga. Sukunam ni Ivy, Ibalayda. Iso ti pimanaw, Papa. Apay ko maasukunat. Nudi na kaya ti agawit, di saan lang. Anya nga ita. Mamati ka iti kanayon kung may bagakan ka idi, Ivy. No nagamamu kayo kumapay anaimbag iti nobyom. Sakay nagkasar. Awan ti problemam ita. Lolo. Nagkasar kayon. Saan na basta-basta ti panagsinayaw. Kasi iti kanayon kung nga ibagakan ka ide. Saan nakaslain na po iti panangasawa. Ano na po daw? Kat mabalin mo ayula. Wen nga ron, Lolo. Kanya nga'y kitandaditan. Tiaramidam ita. Kahit awawatam latan di asawam. Luanda di na magustuhan. Di ka nagtagtagar eh. Tapos sana marubruban ti pungtot na. Ay, sana mabalin ajak ilaban ti karbangak, Lolo. Nang runa no kam malidag iti ibagbagana. Alangan nga guli makaklatan. Sana ga puta lalaki, kat ung-ung tan naklatan nga asawa na. Laglagi pa na agpada kami adi-adal. Agpada kami agtrab-trabaho, Lolo. Nanyatiam mo na, amukmat. Anya garon ita ti plana, om. Dituyak pa ilaang agnaad, Lolo. Awan ganas kung agawid, ije balay. Ay, nangato ti pride anak mo. Wan, tatang. Kanayon na nga ibagaan ni Michael tinangato ti pride na. Nga pati iso. Agpadada iti asawa na. Makitam. Husto ti imbagag iday. Nagapuradan tumot nga nagkasar. Nga uray sanda pa'y unay nga amot itong galmaysa. Wan nga rud Uray ko man no addag pakumbaba kadakwada. Nga awan mat. Awagam niya balayan mo. Kasaritam. Mahiwanan niya. At tinulong kayaw amang urnos iti susik na kiti agasawa. Tanay, kakaskasar na pa lang magapapadan. Nangato ti pride ti anak ko. Isu ajak kayat nga ayunan abalayan. Uray ti anak ko abalayan. Amok mat ti ugali na. Agpadada ka ni Michael anangato ti pride na. Unay lakid din dagiti anak ta. Unay lakid din dagiti anak ta abalayan. Ngamda ito iti may pasigurado ken ka abalayan. Ay ayatan ti anak ko ti anak mo. Uray ni Ivy. Amok analaos ti panagayat na ka ni Michael nga anak mo. Isu na lang tajay pride da ti manggabgabor iti panaginayat da. Ay, anya nga ta tinasaya at nga ramiden ta, abalayan. Di ta agsardaya mangbagbaga kadakwada abalayan. Kan giddanan ta iti kararag. Wan, abalayan. Nagsubliak diti balay. Gamsana kaya tasawan day ta, nga agkurnuak kan Michael. Wen, tamok mo't adi mo maaramid day ta. Jak lang amin kaya ta ma-stress ni mama. Iso ang nagsubliak dito eh. Uray siyak mo't ipagpagapok lang ka ni Papa. Ngam no saan ka agbaliw? Saan ta agkapya? Sikat agbaliw. Baliwam ti kinangato ti pride mo.
Sikatin na nga to ti Pride na. Sana siya. Aklunam nga minan. Duwata, Michael. Duwata. Ivy, saan ka kadi asumrag iti trabaho mita? Maditibagpagi, Papa. Agpa-check up ka iha. Saanan? Banog ko la siguro na ito iti trabaho. Kan pangaasiyo. Diyo ko maibagbagakan ni Mama ang masakitak. Da sigurado nga agdanag da ichay. Sige. Vitamins ka nga ron. Tapno pumigsa ti resistansya. Addan ni Ivy. Awan trabaho na ita. Gamremor. Naggapon na nga ta. Di na pa'y ibagan sa dino ti papapanan na. Hanggang, pagan anok tagdamag. No di na ibaga di saan laing. Di nakto pa ikabkabilangan nga asawa na. Tasaan pa'y ngagpakada kanyak no da papapanan na. Inala na tipungan na. Mapan siguro agid na iti salas. Talaga na nga to ti Pride na. Hanggang di nakto mauray ang mga ayaw kan kwa na. Pulos mo't Awanan pakibiyangan ni Michael kanyak. Di na pa'y damagan no nagkapwak. Talaga sigurong awanan ti pasat ko iti biyag na. Ivy, apa dito isupat tinagidaan? Iha. Yun kay Jay Silidyo Dagaangan na ki Jay, Papa. Adamot electric fan. Napudot latta, Papa. Kay kayat kundi ti salas. Apay, nagapa kayo manan ka ni Michael? Saan? Sige nga Rod. Panawan kan dito'y salas, iha. Aginanaka nga Rod. Anta sigurong sa baling ay ayatan na. Iso ang din akong pagan ano ni Michael. Siguro, adda babae na. Ang makaam mo na itibiyag na. Saan aga po ta babae Katsyak ti umunang agpakumbabakan ko na. Malas na. Tasyak ti nagbalin nga asawa na. Mawawak matan. Inak man pa'y uminom. Maulawak. Ang krikos ti pa nagkitak. Ivy! Apa yan? Anyat mapaspasamak ka, iha. Maulawak. Papa. Agrikos, di pa nagkita. Anya? Anyat ko na ti-doktor kan ka, anak ko. Kumusta ti check up mo? Oh, apay nagsangit ka. Ada ka ti problema. Awan, Mama. Ay-ayak lang amin ti bagit. Ngamati kay madanagan. Awan tinadagsa na sakit ko, Mama. Aginan ka payla ang anak. Di ka payla trabaho. Uwan, Mama. Dito yak paylangan naan. Awagan yun ni Michael. Kat ibagayo ti kadak ti balay. Sinarong ka ramon ni Ivy, ije balay na katugangam. Saan, Papa? Di nakmat-teksa na mapanay, Jay. Kumusta mo ta? Amom ti kasasaad na. Taasawam do Jay. Ibagamot la siguro ni Mama no ada problema, Papa. Isuat yung muna nga ag-text. Apay asyak ngay. Mangan kan, iha. Jack mabisin, Mama. Jack mangan. Manon nga aldaw akasta ka. Mangan ka atap no pumigsa ka, anak ko.
Mangayab kayo man iti kadwa ka mapan iti doktor. Mama. Apay ang mga yabak pailaan. Siya ngaya kaduam. Diyak kayat. Basta mangayab kayo iti sabali amang kuyog kanya. Apay kasta ka. Makadlaw ako na. Namin adon adaras adinak kayat akakuyog. Lukas dyan agpa-doktor ka. Apay, ibain na kakakuyog, Ivy. Sana ka din napatagkan ka. Uray bakit akon? Kabalan kalata ako yugan iti sa dino man napapanam. Siyak ti rubba nga kaduam. Saan kat ano dila kumpurmi di na tao? Saan na ka di apatpatgan? Patpatkan kayo unay. Mama. Isungar aramitan ni Gastoy. Anya di kayat mo asawan? Magawan ng dakuma. No nagilimadak ka na kayo. Ada na na sakit ko. At sana na maagasan pa. Anya? Ivy, nagutong kamatan. Imbag man, tanaka umay ka. Ivy, apay adi mo imbagbaga ti kasasaad mo. At dagayam na dagsa na sakit mo. Ang apay adi mo imbagbaga kanya. Di ka matngamin. Agdamdamag. Pakawanan na ko, Ivy. Kunak lang nung gagangay latay sakit mo marikrik na. Ang grabe matgaya man ti sasaaden. Uwen, saanan ang maagasan pa iti sakit ko? Di mo lang mo nukas ano ti panagayat ko kan ka. Ay-ayatan ka unay. Ay-ayatan ka man. Michael, naam mo man ako matiriknak. Kailiw kong tinaimot nga arakot mo. Pakawanan na. Nagpaiturayak iti kinangato ti pride ko. Among ngay nayat kay tinapod mo, Ivy. Kasta agmatkan ka, Michael. Si kalaan tinayat ko. Sorry, mat. Kapoy di kinatangsit ko, hindi ka labas. Ivy, please. Magpaimbag ka. Diyan kaya mapukaw ka itibiyag ko. Ikarigatak, Michael. Ita, tanagkapiyatan. Ikarigatak nagpapiksa. Para kan ka. Ay-ayatan ka, Ivy. Nakasagana ka mang sunit. Iti ano nagkuraga ka ka. Agyaman, di nagkaroon pang panawan, ha? Dito'y ka lang, abay ko. Uwan, ikarig, Ivy. Ay-ayatan ka. Sorry iti amin. Anaramit ko. Sorry, Michael. I love you more. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Biyag, ti tao. Unay kamutan, iha. Amo makasapulan tayo day di agatad para iti operasyon ni Papam. Ngam apaya di mo inanadahan. Mama, jak namin napuutan ang nakaturog ak ijay lugan. Gapo siguro iti banog kan puyat ko amang bambantay kan ni Papay sa ospital. Jak napuutan ang naragrag ko di baga nang ikabilak iti kwarta. Jak namin naisiper ti kalabag ko. Mama niya taramidag. Sigurado sana magustuhan ni Manong Hener. Numamuan na daytoy. Lakit di ah.
Ay, sapay nagrigregatan ni manong mo day di agatad ijay abroad. Tapno laad da aramatan ni papam iti panagpaopera na. Anya daramidan tayo, mama. Ikararag ta sapay kumata na dalos ti panagpuspuso tay tao anak kaalay ti day di akwarta. Kat isubli na kadata. Wen, mama. Sapay lang umangarot na makonsensya na sino man day jay. Awagak ni manong hinir. Kat ipakamog tinapasamak. Makaamoditan man niya ti ibagana kanyak. Tinapatag kat maamuan na. Sikati makamu iha. No ako nga tanya ngay nga rod. Awan mabalin anak ko. Agyam anak, nakarwarak matlangan di pagpaludan. Kamodyanan na, makaawid ak matlangan di lugar mi. Adon tinagbaliwan na ti alugar. Imadon ti balay dito eh. Ha? Agore ka. Akin bag nga tayo ti dito adda di tinaglugan na ka, Jeep. Adda nga tayo nakargarag. Tinasayat. Inayadag ayasinag di abay ko. Total, pag may saak mat ka na pasayro, kat awan makakita kanyak no bilang lang. Padayta, awan mat siguro ti madi ti kasto nga ramidak. Tsak mat tinakaw, tanapidot ko mat itilugan. Anya nga tatilinaon na iti abag. Ay na, masong apo. Kamaudyanan na. Nakawit ka matlaang. Kunak numatay ako, adi ka man lang makita. Nabigsa kayo pa'y matlola. Mapayag kayo pa'y matay. No, amukla ko mga ita, ti iruruar mo ijay pagbaludan. Sinukun ka kumaapo. Sana na masapol, Lola. Mamandog kayo lang agbiyahe iti adayo. Malangarod, tayo nakagluto iti pangaldawan tapo. Pagsidaan ka man iti bamanaw ka. Uy, nagimason nga, Lola. Awala, tatulungan kayo magluto. Agpili sa klabiit. Nagado a kwarta tilinaon na iti abag. Maso nga po. Ato'y nagitay ulos kan pungan mo. Nay, apay dayta masaong. Nagadumot a kwarta daytan. Nangalaam kita. Napidot ko, Lola. Anya, nang pidutam ngay. Ijaw nagtijip pa nagluganak. Tsak impagaro padak kalagatan ti karga na ti abang. Ay na, isublim dayta, apok. Di mo tagikuan ti saan mo ako kwa. Amang ano na patag ti pakaramatan dayta kwarta. Lola, sayang. Mabalinan na iti apang rogyan ng negosyo. Ay na, di ka kumapasulisog, masong. Sapay karuruar mo lang iti pagbaludan. Di mo't nagkarika ngagbalbaliw kan. Uwan, Lola. Sorry, no, kas niya tinaybagak. Ala, isublik na ito eh. Gusto kayo. Nagbalbaliw akon, kat jakon kayat yagbasol manan. At damat kat di nakitak awalit dito bag, kat adda nakitak nga ID dito eh. Padasag akong takan. Hello? Asino da ito eh? Hello? Si kakatitag naga ni ti Ellen Albenya? Ha? Uwan, sir. Apay ka di? Asino da ka di? Adda ka di mapugpukaw abag mo? Ha? Uwan, sir. Adda karga na kwarta. Siya tinakapido ti bag mo iti unag ti jeep. Kat nakitak iti ID ti contact number mo. Isang inawagan ka. No, kasta. Oh, Diyos ko, agyaman nak. Ibagayon no sa dino ti pangisabatak iti naragirigyo kwartaman. Sige, sir. Ibagak ti lugar pagsarakan ta.
Mama, aday mawag kanyak. Kadyak amo nagpaiso ti bagbagana. Adda kanugan ko na tinaragrag ko abahag. Ay na, Diyos ko, agyaman kami. Makisinara ka kiti daya tao, Mama. Alang arutan masapul tayo na dya kwarta. Ala, takuyugan ka anak ko. O sige, mabitla ang arutag palasak. Ay na, agyaman kami, Barok. Kunami lano saanan ang maisubli ka na kami na dya kwarta. Mang Masong, agyaman kami ha. Kas pagyaman mi, at ti parakan ka. Sapay ko mata makatulong kan kaday ta agatad. Saanan, ma'am. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo, nga awan nam na mag-akasukat na. Alakit din, Barok. Awatamon, basit laban nagdata. Saanan na? Mas kasapulan nyo dayta. Tanakunayo kat nga ron nga na hospital ti asawa yo. Saan tak kumapakadanagan? Agyaman kami manan, Mang Masong. Day, nagsapa ka mo't anagriingan, apo. Parbangon pa'y lang, Walola, tama pa na kiti uma. Pagdalusak man iti pagmula kiti natengken prutas. Malangaraw, ngamangan ka pa ya. Tamalinli na yun di inapaw Mang prito aklabit ititlog kan tuyaw. Saanan, Lola? Mga anak ton no agawid na. Mabisinan kan Saan, Lola? Agawid ak ano marik na akong tibisin ko. Kabaudyanan na ininutan ti panagsubli ti pigsam lakay. Wan nga, Lord. Naayat unay ti Diyos ka na tayo. Bakit? Kan naimbag ko na tanakonsensya tinakapidot itinaragrag jay anak ta kwarta. Isu nga adda pinagpaoperam. Ay na, Masong, nadamag mo ka din. Ano ka numot ti mapukpukaw ading wundag iti kaaruba? Wan nga ron, Lola. Sapay planok kumamot ti mang tarakan ni Tinuang. Ngam saan pa lang ita, tani? Amangan ket di no mapukaw. Ay na, diyo ka di madlaw, kakaro ba? Nagrugay ti pa nagpukaw ti dingwan dito lugar tayaw. Idi nakaruar da dya Masong iji pagbaludan. Iso adakkel tiya tap ko nga iso tinang takaw ka dagi tinapukaw adingwan. Naglaw po matay na. Ay, unay kayo umutan. Nagalasan ti kastang ibang bagayaw. Apay, ada pamanak yaw. Ajay apok ti agtatakaw. Ay na, di ka kumamasasair, nanalinda tapod no mga meng. Sigud mat, ngawan mapukpukaw adingwan. Nga manipod na karwar iji pagbaludan di apom. Agpukaw mat amin na dingwanan. Di kay basta pabasulatan no awan pamanak yaw. Siya nagapaw ta nagapoy iji pagbaludan di apok. Katisun ti atapan yung agtatakaw. Dahil talag chis-chismis ti ambuyong aramidan. Uray kumano agpaisaw. Unay mat dagita karuban. Nagalas ti aramida. Ay na, Lola. Di yu ka di ikas kasuidan. Nanggagkumat nagitan. Ngam tsak sasaw. Tawan mo't kinapudno ti pamabasol na kanya. Siya ti masaksakitan iti kasjay amang mangagkuwa po. Gapo ka day, tasigod nga darikod mo. Kasi kamutan ti pabasulan da, tunggaladag po kawadingwan. Lola. Daydingan ti mamay da. Supay mo ti makakadang agsasaw iti kontrakan ka. Awan pa'y serbi na kabagyan. Ala, saan ko man ngagsaksakit tinagamyo ka nakwada, Lola? Maawatak, tandakat nga ron madi anapalabas ko. Ngam, awan na sayata mapasamak no tutupak ina. Ad-ad na lang nga dumakas ti panagkita da kanyak no bilang lang.
Jack ngaminan ka bahula na palabsan ti kastoy amang mangagaw kontrakan ka apaw. Auntie Maida, anda ta kayat kayo kumama kasarita. Ay na, Masong. Amo mat, anagado ti customer ko dito tersena. Di nakman disturbuan. Inranak at talaga nga daragiti kakadwa machismosa, auntie. Na, apay nga yakas ta ti panagsasaom kada kami. Auntie, di kay kumamat agpabasol latan no awan pamanagnak yo. Diyak kuman aramidan na ito eh. Ngamjak namin magustuhan apat tinilolak at may ramraman nga agparparikot. No awan kinapudno na di aguli magkalatan. Uray aguli makak. Gamda kayo matisaan nga agtaltal na ante. Pangaasiyo kuma. Isardeng yun timang dadadaali ti padayo a tao. No da pa manaknak yo, iparang yo. Ngam no awan, aguli magkayo. Narabian ka mo't Masong apaw. Inaradok namin tay pagmulaak, Lola. Inton bigat, nakasaganan ang mamulaan. Inayabak ni Tata Berting akadwag inton bigat. Ala, aginanak ang arudan tamang rabitan apaw. Kunak mo't nga umuna kayo namangan. Ay na, sa anak pa'y mo't amabisin itay. Nga may tatadakan, balik na kung tibisin ko. Nga lang ron, mangantayon, Lola. Anya, papaayaban dak iti barangay hall, Lola? Wala po. Kasano, katipatangkan na kita karuba. Asika timang taktakaw ka na giti dingwanda. Ada ka nung amin nakakita idirabikan ka ijay bangkag. Anya, kat nag-overtime ak mata nagarado iti rabi Lola. Sumat nga ruti imbagak. Nga may papilit lata na giti karuba ti kayat da. Unay damatan. Nagdakas la una yun ti pagkitkitaan da kada tao. Kasano na ito yun, apo? Ala, Lola. Di kayag da nagtasak ti makaam mo. No kayat da kat agsasango kami amin iti barangay hall. Tapno malawlawagan ti amin. Umayak mo ta po. Saan, Lola? Taamangan no may stress kayo na ijay. Kabaalak na ito eh. Kumusta ti pa nagsasarita yung ijay barangay hula pa? Awan bang managnak da, Lola? Isa di dak mabali na tudun latan ngagtatakaw. Isuda pa ikit di ati inungtan ni Kapitan. Taanda na tiliwan tay may sa akagawad na nga agbasak-basak itaglawlaw idirabi. Nalabit, isuda gijayan tay agtatakaw iti dingwan. Unay mat nga mina na panagpampanunot yada ka na kita tataw. Ay na, pasensya kan, Masong Barok Nagbidot kami iti atap kan ka. Natiliw matlaang ang tagtaktakaw iti dingwan may. Auntie Maida. Sumardang kayo mga taitan, Maida. Kasi mo't tuy apo. Ngawan mo't dakas nga aramidan na. Wan Nana Linda. Kat pasensya manan. Nay, asino ti akinlugan iti nagsardang di tabatog, Lola? Wan nga raon. Awan mo't namnama ka siya nga ilitay itapaw. Amangan mo bisita ti karuba. Nay, dito'y mo't balay ti pagturungan dagiti bimbabay ti lugan apaw. Ha? Wan nga agpaiso. Ala, urayon tayo na niya ti gagarada, Lola. Naimbagabigat mo, Mang Masong. Ha? Ma'am, da kayo matgayam na ita. Umunag kayo pa Agyaman kami. Ala, agtugaw kayo, ma'am. Pasensya kayo na, tani. Nanumulaang ti pagtaangan mi. Awan anyaman na, Mang Masong. Aywan, kadwak ni Manong ko ahiner. Nabayagan akayat nakaamam-am mo. Ngam italang amin anak kaawid diti Pilipinas. Kan naadaan iti gundaway. Ha? Kaya't ko tiyagyaman kan kay ti personal. Ngamin,
Nakalabanag ti naramid mo para ti pamilyami. Kaya't mi kumatiag subadkan ka ita ta nakabangon man ang ti pamilyami. Naimbaganan ti amami, gapoy ti dadya kwarta. Ha? Ibagam lang, no anya ti masapol mo, kapsat. Allah, kamabain, sir. Di ka ko magbabain. Kaya't ko ti makasubadkan ka. Kaya't di na ko man pagkidkidan. Sa anak nagkidkid daw iti bayad ti naramid ko, sir. Tulong ko na dyan ka na kayo. Tinulungan na kami. Iswa tulungan na kami, kapsat. Nalawa mo't gayam ti farm nyo, sir. Sakto lang, masom. Manipod nagimbag ti amami. Inot ang nakapundar kami iti sanikwami. Ken agduduma ang negosyo. Kasta ka ni, sir. Sika pa lang tagbali na caretaker diti farm. No, okay lang gan ka. Wala, sir. Nasimak nga garden. Iso ano kaya tiyo, dalusak pa'y taglawlaw, ta mayat ang mamulaan iti agduduma anatang. Ala, sikat di makam mo. Mangalak iti kadwam amang dalos, tapno di ka marigatan, kat sikamatan di makam mo amang mula. Saan kayo ka din agtalinag dito sir? Ado pa'y tinaskan nga siya kasuway ka di syudad. Kabalam ka ni iti agdrive? Wala, sir. Adamat lisensya. Ala, ikuyog kan to iti syudad, tapno makapasar ka man iti ay. Ay na, nagsimpot kay launay kanyak, sir. No pa'y didak pa'y unay anam-am mo. Diyak kaya't nga ilimad ti kinatawag ka na kayo. Tatakal unay ti panagtalak yu kanyak. Kinapuno na, may saak nga ex-convict, sir. Amokon ti may papanay ti dayta masong. Tasakbay ang nagkita ta. Nagdamdamaga kiti may papanay ti kinataon. Ket naibagada ang nagbalbaliw kan. Wan, sir. Talaga nagbalbaliw akon. Tadjakon kaya tasubyan ti sigod nga aramid ko. Nanguro na ita, ta bakitin ni Lolak. Ket awanan sa bali anam naman na amang tulong kenkwana no sana siya. Ngam tinasakit. At dalata na itay saan na mamati ang nagbalbaliw akon. Noon niya ti panagkita da kanya kiti kalabas. Isulat na aging ga ita. Nagdakasaklat na iti imatang da. Ala, di mo ko maikaskaso ti sabali at tao. Agsalukag kakit di, tapno mapasayat mo ti piyagyaw ka ni Lolam. Di mo ikaskaso na kita klase ti tattao. Nay, at damat man nun deliver agraba kas kada semento di tabatog ti balayo antilinda. Apayan, diyo ko naan apapintasan nyo man ng ti balayaw. Kano kalkalpas laan na renovate. Ay na, diya ka mo niya ti plano ni Masong, Mayda. Ado siguro ti urnong ni Masungan anya. Madlaw ngamin anasingpet jebus na. Takanayon da nga itulod ditaw eh. Wan, agpaisot ako na, Mayda. Talaga nasingpet dagiti bus na. Ay, naimbagpay kat ni Masong. Napintasan ti biyag na. Nga uray kasdya iti naglablabasan na. Wan dakil ti ka si ti Diyos. Kanayon ko ngamin nga ikarkararagan jay apo. Amom, nanayap apal ko man ni Masong kadagiti anak ko. Ay wan, kumusta ang dagiti anak mo? Nakalpas na siguro niti panagadalda. Ay, wan nakagraduardan. Nagpadaan dalaki di mutan ti sana nakapasay ti board exam. Anya, ay katulitan damanan na. Ay na, inaramid da, nana, awan matlatta. Sa bagay, adumat dita ti mabalin na kanda trabaho. Nulakit dita sanda na pili ti trabaho. Ay, masuronak nga road. Tadi damot kaya tagsapol iti trabaho da.
Na ito'y malat ta tersenan tinamnaman da pangalan ni Tinaldo a pagbiag may. Di damot amo ti tumulong. Anya, apay nay, sayang tinadalda. Wen nga road nana, apaandak met no pilitek idang agsapol iti trabaho da. Ay, nagtatangsit da. Di da kaya ti madikdiktaran. Angam kasaritak tuman ni Masong, tanuan daam mo na apang isarkan kadagiti anak ko. Isaragnan, ora niya trabaho di tana. Ay na, nagpintasan ti balayo, Masong. Talaga pimintasan ti biyag mo Kasi na, ante. Orekas niya tinaglablabasan ti biyag ko. Nailintig ko na iti bindot ko. Kat si Maya ti biyag ko. Baban ti tulong ti Diyos na marswa. Wen nga rod. Ay na, Masong, sorry manen Ay na, mababainak ka barok. Awaran kanyak na dyan ti. Lipatan yung nagyay. Ay wen, mga numabalin mo nga i-rekomenda dagiti anak ko iti bus mo. Naimbag no kayat da, ante. Kayat da, barok. Basta sikat ti mangibaga kadakwada. Amok nga min akabainda ka. Tano siyak ti mangibaga ay sigurado nga paandak manen. Ha? Sige ante. Padasek to akasarita ti bus ko. Sige, kasapulak ti daddo mapaya trabador para ijay farm, Masong. Ayabam to kasaritak dagitang aplikante. Agyamanak, sir. At damat sadsadot dagityan sarek mo ngagtrabaho kanyak, Masong. Napukawan pa iti kwarta. Ket nakitak iti CCTV. Isuda tinang takaw iti mapukpukaw a kwartak. Anya? Allah, pasensya kayon, sir. Inarom ko kumayda ngam saanan. Ikataklangan nida ta jakayat tikas niya klase ti trabahador. Agtatakaw na lang arunan sa dapay. Pasensya kayon, sir. Jak amo kas tagayam ti galadda. Professional da ngagpaiso. Ngam adda sa bali agaladda. Sa bali ti ugali da. Kanayon da pa'y nga agapang agkapsat. Madlaw nga awan sursuro da. Pasig nga kakadakas sa sarita, ti rumrumwar iting iwat da. Sir, iso nga inawat ko ida, tayong pagpagapukan ka, Masong. Ang gaputakas niya mat, ti ugali da. Pasensya. Ngam ikatak idan. Siyak ti rumbang agkidaw iti pasensya, sir. Ngamin, siyak ti nang isirek kanakwada. Ala. Bayam na itan. Sana bali, ta inikat ko idan. Ay, word. Agsubliak manan ni Jabrod, kat ikuyog ko ti kapsat ko. Kat ne, nakapsot mertan na iti tadakal ko. Iso sikapan lang, ti pangitalkak kanakwada, wan? Wan, sir. Awan problema. Kasta mertan na iti farm. Sikam ti makamu ka na kitjay. Dakkel ti panagtalagmikan ka. Iswasi ka ti pangitalkan mi ka na kitjay. Amumertan ti aramidam, saan? Wan, sir. Kat ikarik, jak to pulos dadailan ti panagtalak yu kanyak. Ay na, siyak pa yun ti mababain ka, Masong, barok. Gapo iti inaramid dagiti anak ko. Sayang, ante. Tapos saan da nakapagbayag iti trabaho na? Wen nga rod Ay, mangibabain dagiti nga anak ko. Numat nga minada korektarag amadi nga aramid da. Apaandak mo't sungba-sungbatan dak. Ay, wen, pangaasim ka di ata di mon sarsaritaan ka dagiti karo. Bati naramid dagiti anak ko. Tanay nakababain launa yun. Nakaadalda pa'y mga roda makuna. Ngamkas jay mo tinaramid da. Kababain. Wananti, di kay madanagan. Tas saan ko nga ugali ti mang sarsarita iti kamali ti para katao. Tawan na pinta sa maganap ko dita. Alanti, ikararagan tayo lahat na nagiti anak yo. Tapno malawlawagan ti panunot da. Kat baliwan dan ti madi nga aramid da.
Biyag ti tao. Naimbag nga orasyon kagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya, ting kami ipatangatang dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama, nga isagot mi kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nasaysaya at lang awan mabangunan ti anak ko nga amanan. No kas tumatlakan ka amanan nga lilaw. Eva, please. Anak kumot ni baby. Adamit karbangakin ko na. Lading itak, Fred. Ngamdi ka pa'y lamaawat ita. Isa pang asim. Pumanaw ka kuman. Nay, apay mo't nga yakas jay tim. Magbagam iti ama ti anak mo, anak ka. Nasakit lang amin tinakam ko. Aging gaita. Nasakit tinakam ko, nana. Eva, anak ko, kasapulam ni Fred. Kasapulam titulong na para itiimpas nga imaw. Jack pagtatak ko ng daan nyaman nga ijaya na atulong nanang. Kabailak nga isakat ti panagbiag mi nga gina. Nga uray awan day dya alalaki. Eva, nasaysaya at lang imulak iti panunod ti anak kon anatay. Ngam ti bagak asibibiyag ti amana. Ngam saan mi matla mabukudan. Tadakat nga rod pamilya na. Adda pamilya na akainagaw mi kankwana nana. Apay ngay nga ipaidam mo iti apokok ti amana. Madi ati kasta. Nagasat ka lata. Tauray no kasjay ti naramid ni Fred ken ka. Madlaw nga interesado pa'y laeng iti anak na ken ka. Basta, nasakit pa'y laeng tinakam kong aking gaita. Jack pa'y la nakasagana amang yamam mo kankwana iti anak mi, nana. Naggapuang, Fred. Naggapuak iti balay da Eva. Napanak nang tad iti allowance sa anak ko kankwana. Ala, samrakan. Amangan no adamanan sa bali nga aramiden yu iti dayjay nga Eva. Amangan no maadyan tumanen ti anak yu. Ha? Anya kalaki din aya. Di ka man ngamin agpampanunot iti saan anasayaat. Awan ti madingar aramida. Nalpasin ti amin kada kami ken ni Eva. Nagbaliw akon, bakit? Nagbabawya akon ti inaramid ko. Jakton ulitin dayjay. Rumbang laadi mon ulitin. Tano agaramid kapay iti jak magustuan. Ha? Nasaysaya at la mawatak-watakan ti pamilya tayo. Ne, saan Di ka kung magsasaw iti kasta, bakit? Patpatgan kayo kan ni John niya. Jak kayat amarak-rak ti pamilya tayo, Helen. No kasta nga rod, agbalbaliw kan amay mimpinsan, Fred. John niya anak, napagsaritaan min iti inam daytoy. Kit napagnumuan mi, ama sapol ama amam ti maipapan iti daytoy abanag, anak ko. Ha? Anya dayta, daddy? Ay, adda kabsat mo iti sabali a babae, anak ko. Adan panunot mo. Kat patsik a maawatam ti kaya't asawan ti na ibagak. Kaya't ko ti agkid daw iti pamakawan ken ka. Saan lang iti inam ti pagkidawak iti pamakawan. Isu apakawan ng dakuma. Daddy. Nagbabawya akong dayti nga inaramit ko. Isu apakawan ng dakuma. Helen, ipakadak ko mati ipapan ko iti balay da Eva. Ha? Mapanak ita-itian ti anak ko. Tainak ikan ti allowance na. Kastalatan ti aramidan. Tunggal agswerdo ka, jay anak mo iti ruwar ti priority. Helen, da kayo ken ni John niya ti priority. Maawatam ko mamay, no ikak iti suporta ti anak ko. Ibagam man ti agpaiso, Fred. At da ka di pa'y panagayat mo iti ina ti anak mo? Awan Apolos, Helen. Sikalaan ti linaon ti puso. No kasta nga rod. Sarda nga mo ti mapampan iti balay ti kabit mo. Masaksak tanak iti kasta nga aramidam. Ni dindin nga anak ko ti makagapo. No apay ama mapanak ijay.
ka? Umay ko ikan iti allowance ti anak ta, Eva. Sige. Yawat mo dito ayan tiri daw. Di kan sumrak. Taamangan numakita na kati anak ko. Eva, manon atawin ti napalabas akas Twitter aramida. Kanayon mo nga ilamang ti anak ta kanyak. Kaano ka di nga yamamom kanyak ni Dindin? Saan pa'y nga itati umno ka nito, friend? Ala, yawat mo ti kwarta ta pumanaw kan. Pangaasim. Sige. Adtoy, Eva. Hagyaman ak. Ala, pumanaw kan. Dakulan ti apo ko, Eva. Wan nga rod, nanang. Nagbiita naglabas ti aldaw. Ang maging gaita, di mo pa inyam amukan kuana ni Fred nga mana. Pudno nga umumay dito'y balay, amang mangted iti allowance ti apo ko. Ang di mo mo't mayasidag ti anak mo kan kuana. Saan siguro nakasapulan day tanana? Anak ko, dumakdakalan ti anak mo. Intun addan na kam na, sigurado. Sa pulan ng tao, ti kinasiasino ti amana. Naglaka ti solusyon day tananang. Di ibagak to anatayon. Anya mo tantikas ta nga ibagbagam anak ko. Ay matitikas ta. Kita man ti naramid ko ken ka. Jak impaidam ti amam ken ka. Naam-amaom ti amam, nga oray saan kayaw ang nakapagdan na itinapaot. Ta, adda ka nga rudmot sa balay a pamilya na. Nanang. Eva, anak ko, puna sa munday ta aguram ka ni Fred. Di ka agimula iti sakit tinakam. Tasikan tumot laeng ti marigatan. Naimbag nga oras mo, Pilar. Oh, ay nakalagip ka mait dulpaw. Pasensya kan, no itaaklamanan nga umay. Di ka madanakan. Tanairwa makam. Iya makidisigsigaan ti umay mo, dulpaw. No umay ka, salamat. Ngamno saan, ayos lat ta kanyak. Tutal, narwam kami iti anak ko. Malala, sumrikan, dulpaw. Agyaman na, Pilar. Kumusta mo't tandag iti agina? Ay, kamayat lakamit Kaasin apo Diyos, nasalun at dalata nga agpadpada. Kahit sarsarong karan mo't lakad niya amat ti apo ko ta? Kaumay, saan nga agsarday amang mangted iti tulong na kadagiti agina? Rumbang laeng putot na nga raw, di suportaran na. Itad na amay na masapol ti anak ta. Fred, ala amon ti putot mo itirwan. Ta dito'y balayan ti pagnaidan na. Ha? Tapno awanan ti rason ti ipapan mo ijay. Amo ka? Pagpampambar mo ti anak mo. Ngam, kinapudno na. Jay kabit mo ti sarsarong karami jay. Sana pudno dayta, Helen. Amon, Fred. Masaksakitanak iti ar-aramidam. Ti kanayon nga isasarungkar mo iti balay ti kabit mo idi. Helen, amo ti Diyos. Awan madingar aramida. Dandanin to pa'y di na kon kahit akasarita ni Eva. Pudno amap mapanak iti balay da. Ngam apagbiitak la ijay. Sa anak ang makapagbayag ijay. Tapapapanawon na kadagos ni Eva. Ay basta, aramidam timbagak. No kayat nati makaadal, agnaid ditoy. Ngam, no di na kaya. Sorry. Ngam talaga adikan palubusan na makisinara kiti anak mo. Anya? Jack umanugot, Fred. Apay ko mga itid ko ti anak ko kan ka. Eva, Jack kahit may sardang ti panangtid ko iti suporta iti anak ko. Imbagak matkin kan ti kondisyon ti asawak.
Saan ka pilpilitan namang tadi ti suporta ti anak ko, Fred? Kabaala ka suportaran ti anak ko nga uray awan ka. Eva, kayat ko lang maipaayang itinapinta sa masakbayan ti anak ta. Uri ag sublin tumod la iti sidong mo. Apaman ang makalpas iti panagadal na. Di mo tagibas sitan ti kapaalak, Fred. Uri awan ka. Mapagadal ko ni Dindin. Ulitak, Jack pagtatak ko nantan niya man na may tulong mo kan kwa na. Iso adinak but-but-ngan. Nanang, apaya ka na yun nga umay dito'y balay ni Tata Fred. Asino ka din ni Tata Fred iti biyagyo. Ang kwa. Nakautang kanyak day dya tao. Di na ngamin maigulpi abayadan ti utang na. Iso nga installment ti pampamayaan na. Ay, isumatla ka na yun ko makita nga da itid na kwarta kada kayo, nanang. Wana, tay darom ko no saan nga agbayad. Ha? Kan di mo asasit kan da dya tao No umay dito balay. Tamang ano niya ti aramidan na kan ka. Ha? Apay, nanang. Dakas ka di da dya tao? Ako, saan ba't kiting, basta, awan ngamin pa nagtalak ko, iti na dya tao. Tilmo naman ti pride mo, anak ko. Di ka nagpatanggan. Taagdadatamait nga awan mabalinta. Makilablaba na kalaang, anak ko. Awan permanente at trabaho. Kasanun tulaang ni Dinday. Agsakripisyo tapay laang, anak ko. Haganos ta, nga uray mayadayo ni Dindin kadata. Ta para mutlaang iti pagsayaatan na dayta. Aga brodak, nanang. Tapno maisakad ko ti panagbiag ta anak ko. Aniya? Ika gumahak ti maka-abroad. Kahit anyat aramatom ngay akwarta, anak ko. Ni tatang, agpatulong akan kwa na. Masapol ang maka-abrodak. Sakbay ang ag-eskwela ni Dindin. Isungasit kak ni tatang. Barang adda maitulong na kanyak. Sige, anak ko. Tulungan ka. Ikan ka iti kwarta nga aramatom nga agabrod. Pasensya kayon, tatang, ha? Awan ang yaman na. Pagrebengak timang tulongkin ka. Tanak kakit nga rod. Adda urnong ko. Daig ikandak dagiti kakabsat mo iti kwarta. Nga ure at dan kabukbukudan da pamilya. Dayjay taon ti aramatom nga agabrod. No talaga adisidido ka amang guide iti balasiw ta. Kaano nga umay tikabsat ko, Daddy? Di yumatlayawid dito yan. Kaya't kun makita kan mamaam mo. Ay, saan apalubusan ti inana, anak ko? Ha? Ngam di ka madanagan. Patsik ang makapanunot tumot lang ni Eva. Barang umanugot tumot lang isang pet kun dito balay ti kabsat mo. Anak, kumusta mo't nga iti panag-apply mo para abroad? Madaman ti panang ipagnakiti papeles ko, nanang. Patsya ka maka-abroad kadagos, tadan kwartang aramatek. Ay, talaga disidido kan nga agabroad, anak ko. Nanang. Iso ada kayo pa ilati makaamu iti anak ko, Uray tadakkelan. Mabalin ko na panawan. Anak, kahit sapay la ko mga road, tanapintas to ti agbalinagasat mo iti balasing tao, anak ko. Ay, wan nga rod, nanang. Para iti anak ko tiya adayok. Kaya't ko nga isaganaan iti napinta sa masakbayan. Kaya't ko nga ipakita ka ni Fred. Akabalak nga isakad ti panagbiag tayo iti anak ko. Nga uray saan amang tad iti tulong, wenno suporta. Umahayak man, anak ko. Nasayatan da kayo, tatang. Apay, hay? Pakawanan da ko, ma. Diyak nagayatan da ito, Ngam na peke ag. Fake recruiter tinang recruit kanyak. Na peke ag, tatang.
Anya, kahit kasano nga ruday tan. Awanan. Intarayan na kami ti recruiter. Ado kami analuko. Eva. Intaray nanti kwarta. Iso pa ka mo nanda ko, ma. Tsak nagayatan na dyan na pasama. Oo na yan. Kahit anya nga ron ngay. Uray ongtan ka. Uwino sidiren ka. Nalpasen na napiki ka. Kahit kasano nga rudahin anak ka. Anya ti planom itan. Unay mo't laki din na ya. Tigasgasat niya anak ta. Hapay ngay. Agmamalas mo't tayo. Ay. Saan? Di mo sawon ti kasta dulpag. Saan nga agmamalas di anak ta? Anyakan sa. Lalabay. Saan pa ya panawain tapno umadayo ni Eva? So pag-aasim ka diya. Tadi mo kumamo sasawon ti kasta ka ni Eva. Saan nga agmamalas ni Eva na watam? Ay, pasisyakan di timbaga. Ngam kaasim ay. Kasano nga tan ngay? Pagtrabahuan namanan ngay. Din, anak. Agsardan ka pa lang agiskwela. Tagor nung tapaywan. Saan ka nakabaulan a pagadalan iti kolehiyo? Agpating ka kapailang iti high school. Tano makaurnungak to. Ituloy mo to ti agiskwela. Sige nanang. Nuday tati ko na yun. Agsardengak pa'y lang arot. No kaya't mo ang makaadal ta anak mo, Eva. Tilmunam ti pride mo. Denggan na kumangay anak ko. Daytoyen ti tsempaw ay asidag mo ka ni Fred. Taisulaang ti amok ang makatulong kan ka. Sino Fred, Lola? Nanang, anyakay ka di. Ibagamon ti agpaiso ka ni Dindin. Tatanakam na, anak ko. Kasapulam ni Fred ita. Iso nga ibagamon ti agpaiso. Pangaasim ko ma, Eva, anak ko. Bueno, gagayam. Di uliwayan na denggan, tituloy ti pakasaritaan, ana paulwan, tinay paidam, apam matay. Dito'y drama tayo, biyag, titaw. Agiyaman kami. Biyag, titaw. Ket ita, isagot mi kada kayo ti part 2 ti pakasaritaan, ana paulwan. Tinay paigam, apam matay. Dito'y drama tayo. Biyag, titaw. Anak ko, tilmo naman ti pride mo. Kat umasidagkan ka ni Fred. Ni Fred ti makatulong iti ako ko. Sino Fred, Lola? Nanang, anakay ka di. Biyag, anak ko, titaw. adamnakam ti anak mo. Ibagamon ti agpaisukan ko ana. Karbengan ni Dindin ang makita ken maam-amaw ti amana. Anya ti pagpagayo, Lola? Alan, Eva, ibagamon ti agpaiso iti anak mo. Kwa, anak ko. Jay, kwa. Anya ti ketasawan ni Lola, nanang. Si bibiyag kadipay ti amak. Saan apod no, anatay? Anak ko. Agsaukan Eva.
Kayat mo ka day, tasya kung timang ibaga iti agpaiso ko ni dinday. Oh. Sige, nanang. Mala, panawan kayo pa'y. Ikan kayo itigundaway yung agsarita. Apay ngayon limod yun ti amin kanyak, nanang. Tsak lang pagkawa. Nigayam tata Fred ti ama. Pakawanan na kumaanak ko. Sabay ko nga maawatan nak. No apay anaaramid ko ti kastyay. No apay anagulbudak kan ka itinaunday apanawan. Imbagak matandi rason, anak ko. Di ka madanagan. Saan kayo akagura, nanang? Kaya't ko na kumama kasarita ti amak. Mabalin ka di, nanang. Palubusam ti anak mo amakisinarak iti amana. Uwan, nanang. Takas iti nakunayo. Karbangan ni Dindin ti makakita. Kan makaamamo kan ni Fred nga amana. Agragot launay ti apo ko yung makaamamo iti amana, nanang. Kauwan Kitagyaman na, taim manugot ka iti kayat ko ang mapasama ka na ko. Kumusta nga tawid tin ni Fred? Nabayagan asaan ngay imay dito'y balay. Diyak mo, nanang. Sana ka interesado kan kwa na. Awanan damag ko may papankan kwa na. Nanang, di ka kadipay maturo. Sige, maturog kalatan anak ko. Diyak pa'y ngamin makaturog. Madlawan naliday kayo, nang. Pampanunutak lang amin ti kasasaad ta, anak ko. Kat ulitak tagkid daw iti dispensar kan ka. Ngamin, bagikla ang ti pinanunot ko iti kalabas. Nagpaiturayak iti nakaro asakit tinakab ko iti amam. Nanay. Diyak pinanunot ti pagragsakap, anak ko. Amo kakailimon ti bara ti arakop kan pamatag ti amam. Isu nga ita. Itad kun ti pamalubos ko kada kayo iti amam. Nawaya kayo nga agpinatag iti tunggal maysa. Ipagpagapok iti nalaos apan ang ipatag ko kan kaanak ko. Agyaman na, nanang. Apayadyak na danon dagiti agina. Pilar. Napanda, ijay balay da Fred. Ha? Apaya napanda ijay? Impod nun ni Eva ti amin iti anak na. Imbaga na dagpaysaw ka ni Dinday. Maipapan ka ni Fred. Anya, ay kit nasaya at ano kasta. Kunaklano ag nanayon nga ilimod ni Eva ti maipapan iti ama ti anak na. Nakapanunot mo't laeng. Iswaday jay. Kinuyog nanjay anak na anapan iti lugar da Fred. Nakaturog ka din ni Daddy, Mami? Wen, nakaturog day jay anak ko. Ni, adda tao, Mami. Sige anak, pakilukat man ti Rita. Wen, Mami, mabitlaang. Naimbag nga oras mo, balasang ko. Dito'y ka diti balay da, Fred, Amis? Ha? Wen, Nana, apay ka di? Anyat masapul yung ka ni Daddy? No kasta, anak na ka ni Fred, balasang ko? Wen, Nana. Adala ko man napatag nga ibagami iti amam. Ada ka di? Sige, Nana, sumrag kayo. Umay kayo. Anyat masapul yun. Saan kami nga imay, tapno mang riribok. Kayat ko lang nga ipakita kini Fred ti anak ko. Takayat ti anak ko amaam-am mo ti amana. Sumrag kayo. Agyaman na, kabsat. Naimbag nga oras yun, Nana. Agmanuak.
ha? Ala, sumragtalatan anak ko. Makaamuditan. At datamot la dito yan. Iso asumragtan. Adda sa nga ilim, friend. Asino? Helen. Ha? Fred? Apay akas tamat ng tilangam. Ha? Eva? Wen, siyak nga rod. Kadwak ti anak ta. Tatang, kumusta kayo? Anak ko. Agyaman na. Taimay kayo. Tatang, kaya't kayo amaarako. Anak ko. Nabayag mutan na kaya't kaamara ko. Ipatpatag kaunay. Kailiw kaunay yan.